uthi umuntu like mina baba nginenkinga la ngenze njani ngoba angenze lutho kithi ngumntwana nje oyikhulelela lapha ngomalume ngithi inkinga yana uthi ngihamba ngitshelwa la ukuthi nginesiphiwo lana ngizalwe ngembethe nginenhlanhla kanjalo manje akulula ukuthi ngicine ngifikile na kubantu bakithi ukuthi bangilungisele ukuthi ngiphelele ngoba bathi ngeke kwenzeke ngithi mina hayi engafundiswa wona nangatshelwa khona emathongeni ayikho leyo nto leyo abantu basemhlabeni nje abayibe nenkinga ukuthi umuntu akaphelele ngokwasezulwini okanye ngokwabantu abadala isiphiwo somuntu mawuphiwe ithongo lakini likufuna lize liyongena linqonqoze likhonzele malume wakho likunike lento likuphe yona ngithi yabona inkingi zivumelwano kufanele senzeke phakathi kwalabantu laba ke kanjani ke kanje ake ngithi mhlawumbe uyazi kini kumele nje uhambe yokhunga ingilosi yakhona ngithi yabona thathe mhlawumbe umuntu owumalume noma umalumekazi noma umamncane thenga ihempa igrocer ngithi thenga izinto ezinhle uthenga isiphi ingubo zokulala hambe niye lapha nifike nibikelele njengabantu abavakashayo ngithi nina bakubani hayi singabantwana benu siphelezele nayo ingane yenu la ngiyabona izonibona nje bese ufika kubapha lokho kanjalo izipho or ama gift lokho lento besiyenza yok exchange izipho kanjalo kangakuthi bayakwazi ukuthi ke basheshe bakhulule inhlanhla yakho ukuphelela nokwenza yonke imikhosi nakho konke lokho akuvimbi ukuthi umuntu abe senhlanhleni yakhe ayabelwe yona ngithi yabona xa into efunekayo ukuthi kube khona ukuthi abakini mhlambe uthola umuntu wakini naye yenze kanjalo beze la komalume bephethe into ethize bezothi nje baphaphatha ngithi yabona hayi sinethambo lethu la manje akakahlangani kahle ukuthi ke oyise bamenzele besithenga le ngubo yokulala sicela ukuthi nje nazi ukuthi hayi ngoba sikhohliwe hayi ngoba singesenze lutho sicela nje angabanga lo mntwana kuzofika isikhathi silungise lokho kuxhumanisa lokho ukuhlanganisa ithongo ukuhlanganisana ngoba into ebalekile empilweni lento le esasifunda ukuthi abantu abadala bahlangana ngengane yabo babonisana umbango uqhamuka phi ke awubibikho umbango ngendlela engatshelwa ngayo hayi ngoba ngazi kakhulu uma ifika ingane izalwa la kwamalume ithi nonyaka uma ukuthi ayihlawuliwe bese beyibika la ukuthi kunomntwana abosezalo uthembekile abakuba balapha kwakhumala ngithi yabona sicela ukunazisa ukuthi abakavela bakenze lutho sicela nimbhekeke lo mntwana ngamanye amagama kuthiwa inhlanhla zakhe azibheka khona basishile isibongo sangaphandle makungaziwa ngaphandle makunjani makungaziwa nombaba engaziwa kuyakubela khona inyalo kodwa abantu abaziyo nje ukuthi ubaba ulapha kodwa ubaba kangenzelanga lutho ngiyasazi isibongo sika baba lezi zinto ezilungiseka kalula akufanele ukuthi kuze kulindwe umuntu ezathi angikwazi kwenza mina ngoba ngeke ngikwazi ukuthatha amandla kubenze into engekho le sikwenzile okuningi nawe wakubona nje ngithi yabona ifanele into nabantu abaganene uke wabona kulikhuni kanjani kubantu abaganene ubone behlezi bexabana behlezi bengabambisene omunye ubona ngathi uhola kakhulu kunomunye omunye ubona ngathi unemali ukudlula omunye kanjalo ngithi yabona uyazi le nto bangayini ukungakhuni abantu abaniphethe amunye ubona ngathi phakaphakame kunomunye ubona ngathi unemali eningi nomunye ifuna ukuthi wena njengoba sasenza ukuthi yabona thenga isipho njengoba ngihlale ngenza nje thenga isipho ngicela ukhungiza kwaze zikuphethe ngicela ukuthi ke kukho konke engikwenzayo zingamngele njengomkhaya wazi ngithi yabona uyazi ngisho intombi yawazi ukhungilo siyayo before ukana le khaphe ngikwenze lokho ngaqala ngakwenza kuba kuhle ngoba labantu abadala banenzani bayahlangana ngani nawe kanjalo baba uphaphathe kumina wenzele ukuthi ithonga ehlezi kumlingile sehlezi kimi ibuke kahle wena ngithi yabo ingawabuka amaphutha kakhulu mona amaphutha obuntwana kulungiseke izobazi nomona amakhehle nomona uzofuka ube nemali wena la uthi uyangipha bayicaluke bayivale yini asikhungananga asamkelananga angithi yabona ilokho nje kuphela ma abantu bengakufunda lokho ngiyacabanga ukuthi kuningi okungenzeka okuhle inkingi basekutheni sikhungene yini ngithi yabona ushiloni wathi ngiyazamukela leze kwazi ngiyamukela amakhehle thatha ingane ihambe kubo ngithi yabona intombazane yomfana mawubona ngathi iyaqaleka abayihuqa ngomlotha bomalume waye mayingakenzelwa lutho sicela nibheke nimthande lo mntwana finish ngithi yabona into ehlupha igazi elichithwayo nephandle lapho kushayisana khona umuntu uba nenkinga lesikhathi sekuthi uyaganwa noma wakho umuzi
phakama ukuthi manje awenza ngalutho kodwa umuntu yakhula benayo yonke into makwenzeka lento engisho angabi nenkinga sikwenzile nje kwenzeka kakhulu ilokho ke kuphela ngiyaphetha bawusizakala ngakho abangeke ngina amen